گلها آنگو هجمارا مروفین کو لدرک دیارکری دجین پرانیا کو جمروفان پیکتی. لهر قاده که کو جبو جیانی گنجابه هجمارک مروف لیهنه آنکو گلها که وان هیا. لهر قاده جی حتی استکید کار گلهایی که راگره. لورا درفتین جیانی بیسنور نینن. کل درک درفت تیرا گلهایی نکن پرسکریکن جدا در کون هولی. جبروی که جی زیدبونا گلهایی یا نل گور درفتان وک پرسکریک دیدیتن و بناف کرن. امنها جی بهور بینی لوان پرسکریکان بنیرن جبو کمروف جیانا خوا بدومینن به دوی آوان بخوارنی هیا. خوارن جی به درفتین خوزای تیب دست خستن. جبو کو جگل هیا که اوقاس مزن را خوارن به پیدا کرن دوی چافکانین خوزای زیده تر بین بکارانین. وک میناک دوی قادین چاندنیه بین برفره کرن. کو قادین چاندنیه بین برفره کرن دی قادین خوزایی کم ببن. جبو جیانا گیانورین دنی دی قاد نمینه. به وی آواییجی دی هفسنگا خوزایی تیک بچه. دی دارستان کم ببن. کم بونا دارستان آنجی باندور لکیش و هوایا جهانی دیکه. جبو کش چاندنی زیده تر برهم بین درخستن درمانین کیمیایی ین جور بجور تیم بکارانین. او درمان جی به تنی تشتین زیاندار ناکوژن این نه زیاندار جی دکوژن. مروان بخوشی جهری دکن و دبن صدما گلک نخوشینان. قاشو به درمانان ناهیلن مروف جبرچینان بمرن لیب درمانان دکوژن. بجارا ارگانیزماین کو گنتیکا وان تی گوهرتن آکومت بشیم برید نرخان دبوجی به همان روشه و گریداییه. هر کو کار و خبات چاندنی بین زیده کرن و قادا چاندنی بی برفره کرن دی آخ زیده تر جهیزیب که دی با و باران زیده تر آخه بماشینه و بخوره ببه. جدمکی شونده دی آخ بکیری چاندنی نیه. جبوب جهانینا پیدویان دی زیده تر معدنین پترول و هر وکیدن بین درخستن. باندورا وان کار و خباتان آل سر خوزای تیزانین. به تنی خوزای تخریب ناکن. به همان ناوی قریجی دکن. میناکا بسیانور درخستنا زیر تیزانین. هم آخت قریجی کرن، هم آب و هم جی هوا. ایرول جهانی چافکانی سرکه یا قریجمونا آخ، هوا، آب و بگشتی جنگه سوتمنین کو وکی سوتمنین فوسیل تیم کارانینن. هر کو گله زیده ببه پیدویا مروبان آبوان جورین سوتمنیان زیده دبه. هر کو او پیدوی تیم جهانین خوزا زیده تر تیک دچه. جبو هلبراندنا انرژی جبنداوان بگره حتی سانترال نوکلیر گلک دزگه هاتنه ساز کرن و اف دزگه هر یک لگور تایبتی آخوه زرار دده خوزایه. گلک تکنولوژین کو وکی دوست خوزایه تین ناساندن و پیشکش کرن جی تیر آخوه زرار دگیجن مروبان و خوزایه. تیکلداری مجارا زیدبونا گلهی تشتاکو دوی هری زیده مروب لسر بسکنه روشا باجاران و هشمندیا باجاروانیه. لگور تخمینان ایرو پرانیا گلهیا جیانیل باجاران دجی او جی جسدی شسته. قادین گندوار هما ببیجه والا بونه یان جش آلیه چندا باجاری و هاتیه داگر کرن. انگو تیکلیا مروان آب خوزایی را زیده تر قطبویه. جبرویجی دماکو مروف روشا زیدبونا گلهی بنرخینه دویب طایبتی لسر روشا باجاران بسکنه. دماکو گلهل باجاران کم دبه صدمه.
باجار دبن چافکانی همو جورین قریجی بونه. لتواهی جهانی جهن کو هری زیده هوا و جنگه قریجینه باجارن. چون هاتن پرسکری که کب سری خویه. پرانیا مروان جبوکو کارکی ببینن و دبارا خو بکن دیم باجاران. لی باجار وکی انبارا بیکارانن. هر کو گلهیا باجاران زیده دبه درفتا کار جی کم دبه. مروف نکارم به حسانی پیدوین خواه ین جیانی پیک بینن. هما ببیجه همو متروپولین جهانی به بیمالین خواه نافدارن. لوان باجاران آشکت خوری و سادگرکو ناهیله کس بهنا خواه بده و بستینه. آشک دگره و هر تشت ده خزمتا وی آشیده. لوان باجارین قراسه هر تشت هیا لی مروف تونه. ینکو جالی هجماری و زیده دبن مروفن. لی دراستیه ده ینکو تونه دبن جی مروفن. قریجیبونا خوزای یاجبر گلهیا زیده بیگومان به تنیل باجاران پیک نایه. لتواهی دریا و بجاهین جهانی پیکته. جه هری بلند جهانی چیای اورستیه. و جه هری کرجی چالا ماریانا یال زریایا پاسیفیکیه. هر دو جهان جی پارا خواه جه قریجیبونه گرتیه. وسانکو لهنک هریمین زریایا پاسیفیک و دریایا کرائیبان گراوین جبرماهین پلاستیکان پیک هاتنه که دریجاهی آوان به کیلومترویانه. حتی نها بحثا قریجبونا در دوره و اتمسفیرا جهانی تهات کرن. لینها مجار قریجبونا فضاییه. جالی لاش مروف وجی همان تشت در بازداره. ایدی میکروپلاستیک دناف خوینا مروف و شیر دایکان ده دیدیتن. باجار وکی دیوان هر تشتی داد قرتینن. لدردورا خواه بلاف دبن و قادن چاندنیه جی تونه دکن. جمو دریایان او قاسی قریجی دکن کو جبو گیانورین دوان آوانده در فتا جیانه نامینه. تاوی کو دانه انتقاس البردستان تونه نجی ام جخبات دموگرافیک انکو دولت سردست فهم دکن کو ایدی الکردستان جی پرانیا گلهیل باجاران دجی. ریجا گلهیا کل باجاران دجی لدردوراش صدی شیسته. لگل وی ریجه جی لکردستان باجارین کو گلهی آوان گهشت به 3 میلیونان توننه. اف تابلو لگردانین 2021 چند باجارین هری مزن این جانه و گلهی آوان نشانده ده. توکیو، ژاپنیا 39 میلیون و 105 هزار. جاکارتا، اندونزیا 35 میلیون و 362 هزار. دلهی، هندستان 1 میلیون و 807 هزار. مانیلا، فیلیپین 23 میلیون و 971 هزار. ساو پاولو، برزیلیا 22 میلیون و 495 هزار. سئول، کره باشور 22 میلیون و 394 هزار. مومبای، هندستان 22 میلیون و 186 هزار. شانگهای، چین 22 میلیون و 118 هزار. مکسیکا 21 میلیون و 505 هزار. گوانجو، چین 21 میلیون و 489 هزار. نیویورک، امریکا 20 میلیون و 902 هزار. اف باجار همو گلهی آوان دسر 20 میلیونی رنه. جدروی وانا 25 باجارین کو گلهی آوان دنافبرا 10 و 20 میلیونی ده هنه. باجارین کو گلهی آوان دسر 5 میلیونان رنشی زیده شستینه. اف تابلو روشا باجارین جهانی به کرتاسی جمروف را ود بیجه. لیش برکو باجار مجارک بسری خونه امیل ور قد بکن. پرسکریکه که دن آکو بنگاه خواه جسیده بونا گلهی دستینه جی کوچ و کوچ بریه. دماکو گله زیده دبه و درفتین جانی تیر ناکن جقادین گندوار بر بباجاران و کوچ دست بیدکه. پشتی دمکی جی بباجارین بچوک بر بباجارین مزن و متروپولان و کوچ بری پیکته. کوچ لوی دریجی ناسکنه و دولتین خزان بر بولاتین دولمن و بردوام دکه. جسر دماکو پیش سازی به پیش کتیه و کوچ هرتم جروجالات بر بروجاوا و جباشور بر بباکور و پیکتین. اف پیلین کوچ بریه ایرو جی ددومن.
Li Kurdistanê jî koç û koçberî yek ji pirsgirêkên bingehîn e. Koçberî dike ku gelhe zêdetir li hinek qadan kom bibe. Ev kombûn bi xwe re hevsenga civakan xera dike û dibe sedema pirsgirêkên civakî. Hinek dewlet vê rewşê ji bo xwe wekî mijara ewlehiya neteweyî dibînin û bi wê hişmendiyê nêzî meseleyê dibin. Serî li bergiriyên cuda didin, dikin ku fikir û ramanên nijadperest zêdetir derkevin holê û bandorê li pergala siyasî û civakî ya wan welatan bikin. Zêdebûna gelheyê herî zêde bandorê li aboriyê dike. Zêdebûna gelheyê her çiqas heta astekê bazirganiyê geş bike jî di dawiya dawîn de derfetên her welatî sînordar in û ancaq têra hejmareke diyar bikin. Ku gelhe ji wê hejmarê bibore, dê çavkanî têr nekin û dê xizanî zêdetir bibe. Zêdebûna xizaniyê jî dê bandorê li rewşa welat a giştî bike. Mirov dê bi hêsanî nikaribin pêdiviyên xwe yên bingehîn pêk bînin. Di dawiya dawîn de dê mesela bigihîje ji holê rabûna mafê jiyanê. Rewşa zêdebûna gelheyê ya dîrokî û rewşa heyî bi vî awayî ye. Gelo çareserî çi ye û nêzîkahiyeke çawa dixwaze. Di vê mijarî de jî helwesta serdestan û bindestan ji hev cuda ye. Piraniya dewlemendî û çavkaniyên cîhanê ketine destê komeke biçûk. Tevahiya mirovahiyê li aliyekî û ew komika biçûk a kubket û xwîna mirovahiyê di mije jî li aliyekî ye. Ji ber vê yekê jî nepêkan e ku bi heman hêşî nêzî meseleyê bibin û ji bo çareseriyê pêşniyazan bikin. Serdest û desthilatdar komên mirovan wekî zêdebarî dibînin û dixwazin bi awayekî xwe ji wan xilas bikin. Ji ber wê yekê jî çavê hinekan ji wan li reva ji cîhanê ye. Dixwazin temenê xwe zêde bikin ku derfet hebin xwe nemir bikin û biçin li gerstêrkên wekî din bicih bibin. Ji bo wê xeyala xwe jî ji niha ve li avakirina koloniyan difikirin. Dixwazin pêşketinên zanistî û teknolojîk ji bo vê armanca xwe bikarbînin. Lê helwesta ku zêde derdkeve pêş bi destê dewletan astenkirina anîna zarokan an ku zêdebûna gelheyê ye. Dewlet jî dibin navê plansaziya gelheyê de polîtikayên destnîşan dikin û disepînin. Ev polîtika ji bo ku bi awayekî yekalî û wekî ferskirinê têne sepandin dibin sedema bertekan. Bertek mafdarin, lewra ev pêvajo bi awayekî demokratîk û beşdariya civakê nayêne meşandin. Li hinek deran jî mijara gelheyê û polîtikayên plansaziya gelheyê li hemberî civakê wekî çek têne bikaranîn. Ji bo kêmkirina gelheya komên bindest serî li wan polîtikayan têdayîn. Ev cureyekî komkujiyê ye. Ev polîtika carnan eşkere û carnan jî bêyî ku haya mirovan jê hebe tê sepandin. Li Kurdistanê jî heman polîtika hatine meşandin. Ewropiyan li gelek welatên ku çûnê li hemberî yel û komên xwe ev polîtika meşandine. Nûçeyên derbarî van sepanan de hîna jî têne weşandin. Nêrîneke din jî dibêje pêdivî bi destwerdanê tune ye. Her ku rewşa mirovan a aborî û civakî baş bibe, dê mirov bi xwe dev ji anîna zarokan a zêde berdin û dê ji demekê bişûn de hevsengek çê bibe. Dê leza zêdebûna gelheyê kêm bibe. Wek palpişt jî daneyên ku neteweyên yekbûyî derbarê gelheya cîhanê de belav kiriye nîşan didin.
ریجه زیدبونا گلهیا جیهانی ده سال 1908 ده جسادی 2.0 بویه. ده 2020 ده اف ریجه دا کتیه 1.0. دبیجن صدما زیدبونا گلهی نه آنینا زاروکان آزیده یه. صدم دریجبونا تمنی مرووانه. اف نقاش هر تم دروجه ویدنه. مجارا گلهی جگلک آلیان و تینر خاندن. لی اف نقاش بخوشی بپرسکریکن. آن بتنیج آلیه پیدا کرنا خورکان و تین هیرتن آنجش آلیه دی دهات ولاتان لگور دابشکرنال کسان کیم ببه یا نا. لی مسئله جوان نیرینان برفرهتره. مسئله نبتنی پیدا کرنا خورکان آنجیل گور کسان کیم بونا دهات ولاتانه. مسئله داهاتویا گرستیر کاکو امنه دجینه. جبرویجی جبو چارسری پیدوی به نیرینکه نوهیه. او نیرین جی نیرینا اکولوژیکه. نیرینکه کو مسئله نه پرچه پرچه لب آوایی که گشتی بگره دست. مروواهی، گیانوران، خوزایی و گرستیر که الگل هف بنرخینه. آلیه کی نخ پیشیا آلیه کی دن. جبو کو اف نیرین ببه سردست جی پیدوی بگوهرین و گوهرین هشمندیه هیا. آنگو چارسریا زیدبونا گل هیا و گوهرینه هشمندیه. دوی مروف دفج نیزیکاهین خوین دستلاتداریه و تیکلین هیرارشیک بردن. حتی کو مروف هولا دستلاتداری بونا لسرخوزای بدن پرسکریک چارسر نابن. اف گرستیرک به تنه نه مرووانه یا تواهیا گیانورین کو لی دجینه. کو بوی آوایی بچه گله زیده نبجی ده پرگالا خوزای بیتیک برن. چافکانین سینوردار پشتی دمکی دیب داوی ببن. پی بومبا نافدار دل درکی بتقه. دروشاهی ده زیده بونا گلهی و تیکچونا خوزای بونا دو پرسکریکین جیوی و هف خودی دکن. مروف ایدی نکاره تو پرسکریکا کش و هوای جه پرسکریکا زیده بونا گلهی جدا بنرخینه. ده نقاشن تیکلداری زیده بونا گلهی ده خالا گرنگ آکو دوی نیش بیر کرن مافی مروفان ای دوماندنا هبونا خواه آنگو دوماندنا نسل خواه. مافی هر مروفی و مروفی اکو نسل خواه بدومینه. جبروی کیجی دماکو پولتیکای گلهی تینا نقاش کرن و دست نیشان کرن دوی او یک البرچاوان بگرتن. پولتیکایم بدار زوره نینه پجراندن. بیواجوین دست نیشان کرنا پولتیکایان اشکره و دموکراتیک بن. دوی مروف بکاربن بدل و هشه خواه بریارین خواه ین آزاد بدن. ام کرجی پرچه کی وی جهانه نه اول وی جهانه دیجین. پرسکریکن جبر زیده بونا گلهی باندور المجیدکن. جبروی ام مجبورن کو سری خو پی بیشینن و الگور هشمندیه که اکولوژیک پیش نیازین خو و بیجن آنجی پرگالی که بدن جیانا خو.